Erasia tomuna kanya peo lapo sokoma. Na ebala sa ukaru kalo. Nesiebe itoridue lukosini ya 4. Aibo ikina popula keche na ka geography. Anatar Uganda kere. Ichori Esisiak lukosini ya 4. Luebe itage una iwadika ingito na ebalasa. Apolo kinito ne somero loteso college aloete koibuga soroti. Julia sopaso ngesi ebalebe. Ekoto idue itodia riponesho lue jokak. Koto mapak na iswamatara ingito. Uteso college wadika sapa. Ilu akwata area kaisa kanyeuni alu wamona na ingito na lolo no S4 Carlo. Koto moduang ni just kere. And chamu tutude chai soke because lu ekapakena ado kata itania. Okaru je 2021 kwa sadu motudwe 127 division 1. Okaru lobi anlo 2022 kwa so adu motudwe 151 division 1. Imuno dobe kage ona gurapu na edo kupuyopona mo. Imuno karu na edo kage ale pari nen. Again the chedwe mine bilerikin. So awtanga lumu kanda lube. Again so discipline is key. Ira jo discipline. Ya papara. Oyongite. Emoyala gayonda likoto na wapi wana nijo wanitore na nyo arwe so ya pidumuje ya piedani jaoni. So here today we have just been doing the first paper, which is actually regarded by your labor as the first paper, and the paper is called Briefing of Candidates. Briefing of candidates on UNEB rules and regulations and giving directions to candidates. So since the paper is 2 hours, we ended the paper at 11 o'clock exactly. And my remarks are basically highlighting the key points that were mentioned in the direction to candidates and caution against malpractice. Kosodi Polma Konyait, Apollo ne Somerolo Halishon High School, ngesi echora ki Esisiak, apala rakiron wa Akoko ingito. Ibore ne Paul itama ichoro kesi nutupito no kede nu mamebe itaitu. Osodi bodo itamti aitik akiro sine itaita ino ya unete iguro to mainito. Kwa ape natako ka ingito. Ibala boni be mambo rengi ne jokuna. Angetakina neo jok. This exam is an opportunity for you to give accountability for the 4 or 5 or the number of years you have been in lower secondary. You are going to give accountability to so many stakeholders. And it's therefore calls for you to work hard because life out there is not magical. There are no magic. There is no magic, there is no miracle. It is practical. Are we together? Yes. Akapa kinaidu ya kwachune kalamu, iwala na ebalasa. Mamera ko spart na sorit age ona soma boro kwano. Samana na sign to shina mi pu na mapara shana age. Do amuno kina ngobe. Buni sai sama akirone umo kina tomo karwa. Engo ela mo ngono inara alwani kinini dari asa ngito na tonlo. So ajene ngebe ka temono ino nganyono sinyawa tonilolo ema majo sina kuria ba ngito na mame koto na kuria so ma lemo ne ngito ichao ni lo maro ne ngito balabe ipedoroni so ekoto bona jaw kida munongi mbi pedoroni tomo lockdown mame samulo na bongo semero ndiko sasa kura kuta pipi ichanga sola mame samulo na bali bongo semero kuto beresa made deke ananya kumsoto musemero kama sene jao yak yalama soke sa school friends kwani munan kita soke besa kwani tubejo yakapa kina kosi narai sian kizizi kosi mwalimu nido soda muno soda be nishan kidos kesho letesho Kanuka TV East Abraham Elapu ko district alo Kosoroti. Clouds, sorry.